Mwongeye kwirwa neza nshuti bavandimwe mukunda ibiganiro byacu nyakuri channel yacu yitwa Ajab TV Show Rwanda ndetse tubayemo n'ikaze. Rero tubashimira uko mudahwema kubikurikirana ndetse no kutwereka yuko mubikunda. Rero nagira ngo uyu munsi tugaruka ku ngingo ijyanye n'imikino iri kugenda ivugwaho cyane. Biri kuvuga ko Rayon Sport nubwo iyoboye urutonde rwa shampiyona hano mu Rwanda Premier League ariko itazatinda kuri uyu mwanya wa mbere, ahubwo nk'uko byatangajwe n'umukinnyi wa APR FC Niyibizi Ramadan yuko vuba cyane iyi kipe ya APR FC izisubiza uyu mwanya ndetse ikaba ariyo ibi ya mbere. Ikindi tuvuga ku bijyanye na Rayon Sport nuko amakuru hari ashyushye meza ku bakunzi ba equipe ya Rayon Sport, nuko Rayon Sport igiye kugura abakinnyi bandi batatu bashaka ibitego mu kugira ngo bunganire iyi kipe ya Murera mu gushaka ibitego ndetse bakomeza gushaka igikombe cya shampiyona ndetse banareba ukuntu bazasohokera igihugu, dore ko intego zabo ngo ari ugutwara ibikombe byose bikinirwa mu gihugu cy'u Rwanda, cyane nk'igikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro by'ingenzi cyane kurusha ibindi, ndetse n'ibindi bikombe bicaracara hano mu Rwanda bakaba byose babigura. Iyi ngo niyo mpamvu bagiye kuzana ba rutahizamu batatu ngiye kubwira kuri channel yacu, mubwira ngo kura subscribe mutarayikora, naho ubundi ngiye nitwa Ajab ngo hayikaze Ajab TV Show Rwanda. Ikipe ya Rayon Sport yamaze kumvikana n'abakinnyi batatu barimo ba rutahizamu babiri ndetse n'umwe ukina satira aciye ku mpande. Ahangaha rero ni mu rwego rwo kongera imbaraga mu rugendo iyi kipe ya Sport irimo rwo gushaka igikombe cya shampiyona. Amakuru ari kuvuga uyu munsi kandi yizewe, biri gutangazwa yuko nyuma yaho ubuyobozi bushya bwa kipe ya Sport aho butangira imirimo mishyashya bwahise butangira kumvikana n'abakinnyi batandukanye bazaza muri iyi kipe ya Murera muri ku kwezi kwa mbere tugiye gutangira mu mwaka utaha kuzwi nka Mutarama, ndetse bano bakinnyi bakaba bazaza kwifasha mu rugamba rwo guhatana bashaka ibikombe bibiri ari cya shampiyona ndetse n'icy'amahoro nk'uko ndi kubikubwira. Ikindi ngo mu gihe hakinwa n'ibindi bitandukanye nk'igikombe cy'agaciro cy'ubutwari n'ibindi byose bakaba babitwara nk'uko intego zabo ari gutwara agakombe kose gacaracara mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi rero komite nshya ikaba yaranabishimangiye cyane ubwo yendaga guhura na equipe ya PFC muri derby y'imisozi igihumbi, ubwo Twagirayezu Tade yatangazaga yuko bafite gahunda yo kongeramo abakinnyi muri Mutarama uyu mwaka tugiye gutangira 2025 kugira ngo bakomeze imbaraga mu ikipe yabo by'umwihariko mu busatirizi bwabo. Rero abakinnyi bakaba barimo rutahizamu wundi umwe mu bari kwitwara neza muri Senegal kugeza uyu munsi. Gusa ariko rutahizamu amazina ye ntabwo arajya hanze cyane, turimo turacukumbura gakeya ngo turebe niba twabenya amazina ye ndetse nayo tubikuzanire nta kibazo n'iki na kimwe. Rero aho agiye kuzanwa n'abamaze iminsi bakorana n'iyi kipe mu gukura abakinnyi muri iyi kipe. Rero uyu munyasenegale hari team ngari ihari ndetse n'abandi bagiye bavayo, nibo bari gukorana ibijyanye no gukorana bya hafi ndetse n'ubwumvikane bundi kugira ngo babone abakinnyi beza bazafasha Rayon Sport nk'uko abandi bagiye baza bakayiha umusaruro. Niko n'uyu nguyu biteganyijwe ko azagera mu Rwanda. Ikipe kandi ikaba yenda kuzana undi rutahizamu uva muri aka karere, aho bivuga yuko yaranzwe n'umutoza wa equipe ya Sport Robertinho, dore ko Robertinho yatangaje yuko amwizeye neza mu bijyanye no gusatira izamu, ndetse akabashimangira ko mu gihe Robertinho yabombonye muri equipe ye ya Rayon Sport nk'uko akunda kuvuga ko ikipe ikina nka Brazil ndetse kandi ko ikina inobagiza ishaka ibitego, ngo mu gihe yabona uyu mukinnyi nk'uko yizera ko rutahizamu mwiza ngo yazamufasha mu gutwara igikombe cyose hano mu Rwanda nk'uko akomeza abyifuza anabishimangira. Umukinnyi wa gatatu rero akaba ari umukinnyi usatira aciye ku ruhande, aho ashobora kuba umunya South Africa
uyu nguyu nta wundi yitwa Theodore Yawaneji Maripangu Christian. Uyu nguyu biciye bigacika dore ko amaze iminsi ari muri ekipe ya Gasogi United ari kwitwara neza, binavuga ko ari umwana ubashywe cyane na ekipe ya Gasogi United ndetse unayifasha cyane muri iyi minsi. Rero Maripangu biri kuvuga ko Rayon Sport iri kugenda imugera amajanja cyane, dore ko ibiganiro ngo byagiye binakorwa n'ubwumvikane bugeze kure, ngo icyizere kikaba ari cyose cy'uko Maripangu yaza gufasha mu busatirizi bw'ekipe ya Sport, dore ko azwiho gutsinda ibitego byinshi agafasha mu gusatira izamu. Gusa ariko kandi ngo mu gihe Maripangu ngo atakwerekeza muri ekipe ya Sport Murera, iyi kipe ikaba ishaka kumusimbuza undi mukinnyi gusa ni gukomeye cyane uca ku mpande, ariko ushobora no gutsinda ibitego nk'uko bishimangirwa cyane n'ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport. Rayon Sport rero iyi niyo iyoboye urutonde rwa shampiyona kugeza uyu munsi n'amanota 33 nyuma yo gutsinda ekipe ya AS Kigali ibitego 3-1, aho byabaye kuri uyu wa 14 Ukuboza 2024, dore ko ekipe ya Sport ari iya mbere ikurikirwa na ekipe ya APR FC irusha amanota 8, dore ko Rayon Sport ifite amanota 33 naho ekipe ya APR ifite amanota 25 ku mwanya wa kabiri nk'uko biri kugenda bivugwa. Ikindi kandi turi kuvuga ahangaha nuko nk'uko byatangajwe n'umukinnyi w'ingenzi muri gufasha APR FC muri iyi minsi, Ramadhan Niyibizi wa APR FC, uyu nguyu yatangaje yuko umwanya wa mbere Rayon Sport iriho itazabumaraho kabiri. Rero ngo muri shampiyona y'u Rwanda nubwo Rayon Sport ari ikipe nziza kandi ikipe ikunze kuba yitwara neza muri shampiyona y'u Rwanda, ngo ntabwo hari ikizere na busa yuko ikipe ya Rayon Sport izatinda kuri uyu mwanya wa mbere, ahubwo ngo izakisimbuzwa na ekipe ya APR iyisubiza umwanya wayo. Mu magambo Niyibizi Ramadhan avuga ko umwanya wa mbere atari wa Rayon Sport, ahubwo ngo yicaye mu cyubahiro cya APR FC, ngo niyo mpamvu ikipe ya Rayon Sport igomba gutanga umwanya w'abandi ari wo w'uyu nguyu wa APR FC ikawusubizwa, kuko Rayon Sport ngo arawunyaze mu magambo ya Niyibizi Ramadhan. Ibi ngibi rero ni bimwe mu byo uyu mukinnyi wo mu kibuga hagati yatangaje ikinyamakuru TVTN dukesha iyi nkuru, ubwo ikipe y'ingabo z'igihugu yari imaze gutsinda Mukura Victory Sport ibitego 4-1 ivuye inyuma ku mukino wakiniwe kuri Kigali Pele Stadium ku wa gatandatu tariki ya 14 Ukuboza 2024. Ni umukino wabanje kugora cyane ikipe ya PLFC cyane kuko yinjijwe na Mukura Victory Sport ibitego 2 hakiri kare cyane, gusa ariko PLFC iza kuva inyuma irabyishyura ndetse irenzaho n'ibindi bituma ifata umwanya wa kabiri by'agateganyo muri shampiyona y'u Rwanda. Ramadhan Niyibizi rero yavuze yuko kugira ngo ikipe ive inyuma byasabye ko abakinnyi ubwabo ari bo biminjiramo agafu bakiga amayeri yo kuba batsinda Mukura. Uyu mukino bakotsana mu buryo ubutabagoye habe na gatoya. Ati umukino ni twebwe twawikiniye ntabwo ari umutoza. Ati twarebye amakosa twakoze mu gice cya mbere kuko tutari twarebye uko Mukura iri gukina. Mu gice cya kabiri twiga amayeri yo kugira ngo tuve mu rukuta kandi twabonye ko byatanze umusaruro kandi mwiza. Ramadhan Niyibizi yavuze ko kuri Rayon Sport iyoboye urutonde rwa shampiyona y'u Rwanda, Rwanda Premier League, ahamya ko izageza igihe igatakaza umwanya wa mbere APRFC ikawujyaho. Ati Rayon Sport ni ikipe nziza gusa kuba ituri imbere navuga ko nta garanti ibifite kuko iri mu mwanya wacu nayo irabizi. Ndizeza abakunzi b'ekipe ya APRFC ko bizarangira ari twebwe tugiye kuri uriya mwanya. APRFC iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 25 ku mukino wa 12 imaze gukina
mu gihe Rayon Sport ari iya mbere irusha amanota 8 ariko ikaba yo imaze gukina imikino igera kuri 13 bivuze ko APR abura umukino umwe w'ikirarane nibura ubwo mu gihe yawutsinda Rayon yaba ikirusha amanota 5 byaba ari urugamba rukomeye cyane. Kugeza uyu munsi rero ko shampiyona y'u Rwanda yafunzwe aho bigeze mbere yo kwinjira mu mikino yo gushaka qualification y'igikombe cya CHAN igiye kuba muri izi mpera z'umwaka, dore ko kandi shampiyona y'u Rwanda Premier League biteganijwe ko izagaruka mu mwaka utaha 2025. Byafunzwe Rayon Sport ari iya mbere n'amanota 33 n'imikino 13 tumaze gukina ndetse isevinze ibitego 18, APR ku mwanya wa kabiri n'amanota 25 aho imaze gukina imikino 12 ndetse ikaba imaze kubika ibitego 9, bivuze ko Rayon Sport irusha ibitego byinshi ibitse APR FC. AS Kigali ni iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 23 ndetse ikaba yo ikina imikino 13 ibitse ibitego 2 byonyine. Gorilla FC niyo iri ku mwanya wa kane inayo imaze gukina imikino 12 ifite amanota 22 ibitse ibitego 8. Police FC niyo iri ku mwanya wa gatanu n'amanota 20. Mu makipe ari kugenda agana ahantu hatari heza cyangwa se ari kumanuka ni ikipe ya Vision, aho Vision iri ku mwanya wa 15 n'amanota 8, naho ekipe ya Kiyovu Sport iri ku mwanya wa 16 n'amanota 7 irimo umwenda w'ibitego 17 imaze gukina imikino 12. Rero ikipe ya Kiyovu Sport rwose bakomeje kuyitabariza ku bwinshi, dore ko muri iminsi ishize banandikiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika yuko yatabara ikipe y'abakunzi bo mu mujyi wa Kigali, dore ko bandikiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika nyuma yuko ekipe ya APR FC imaze kwatsinda ibitego 3 ku busa. Rero ekipe ya Kiyovu Sport ifite igikundiro cyinshi n'amaze imyaka myinshi no mu Rwanda, bari gutabaza cyane ngo ari niba bava kuri uyu mwanya bariho udashimishije habe na gatoya. Ndabashimiye cyane kuba mwafashe umwanya mwumvigana myinshi kuri channel yacu. Gusa ariko navuga ngo niba utarakora subscribe yikoreye kugira ngo ibiganiro byacu tukugezaho ujye ubona mu bambere ndetse utere inkunga channel yacu kugira ngo ibe yabasha kusamuka, naho twebwe twitwa Ajab TV Show Rwanda turabashimiye cyane, Imana ibarinde.